سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا عید الاضحی وتی آبائی دبگ بیکڑا منائیں تر پاکستان ہاؤس بیکڑا وارمس نے کچے سروزیر عید مراد باد داتک اوتی مسائل بیان کت کا سروزیر بلوچستان عوامی جڑ زندگی شدی واری واسطہ کڈنی داتک سروزیر بلوچستان وتی آبائی دبگ بلوچی حال احوال و روایتی سادگی و خلوص سے مظاہرہ کتک مزن وزیر شہباز شریف و ترکیہ صدر رجب طیب اردوان اچھا ٹیلی فونک رابطہ کنان ترکیہ برادر عوام عید مراد باد پیش کتک او عید الاضحی پر مسرت مہا ترکیہ برادر عوام عید مراد باد و نیکی واحش درشان کتک دوی رہشونا وتی گستگی گندو نند نیام کتگی آسی فیصلہ سرا عمل درآمد کنگے سرا اتفاق کتا ضلع کی سے تحصیل توپ دمک نظر آباد ناشناسی مردمانی تیرگواریہ محمد ایوب نامی مردمی بیران بتک چشکے آئیے بچ عبدالباقی ولد محمد ایوب طیب ولد نور محمد سکنہ نظر آباد و عبدالقدوس ولد فیض محمد سکنہ نظر آباد ٹپی بتگاں بنجائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال گوشتک کہ بھارت پاکستان بارے آپ بند کنگا لے لی بنجائی وزیر احسن اقبال تیوگی راجہ عید الاضحی مراد باد داتک گوشتک بھارت اگاں اس سرپت بھی کہ پاکستان معیشت تاوان دن گڑا ای آئی رد فہمی مزن وزیر شہباز شریف ملکی آبی ذخائر سرا کمی روساریہ قومی مشاورتی دیوان نوکی ڈیمانی جوڑ کنگے درگتہ حاصل کمیٹی جوڑ کو تک دیوان اسلام آباد نائب مزن وزیر اسحاق دار چیر دستی ابھی تک دیوان تیوگی ملک کے آپے مزید ذخائر تعمیر تیز کنگے درگتہ تفصیلی گپتران بتا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صدر امور حرمین شریفین اور چیف امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیسہ گو گندنن تک شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیسہ گورنر سندھ کامران ٹیسوریہ قرآن مجید مقدس نسخہ بطور ہدیہ پیش کو تک گندنندہ امت مسلمہ اتحاد پاکستان دیم روی اومیان استمانی محکم یہ واسطہ حاصل دعا کا نگویتا عید الاضحی وشی موہا غزہ اسرائیلی بمگواری برچاہی چرشیا سرا یکصد چگیش فلسطینی شہید 690 سے تپی بھی تک اسرائیلی محاصرہ سبا غزہ 90% آبادی شد گجن آماچی امدادی مراکزہ اسرائیلی تیرگواری چا اشتروچا یکصد چگیش مردم بیران بیتا